الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mga umat Islam, ini yari kami bihaon kikita niyo ini waktu ini sarta iwansin ini haray ko ini guru kalasahan siya ini in tumukbal ka tu tanyo hapon ini sin patumtum ha kama Islam bunal in waktu yadto waktu sin ini mudir si Mahad Muro al-Islami biakan Sheikh Muhammad Shakili sumagawa na longta yari ini den ha mga guru raisa blongta ini tumapal atawa tumukbal na katutan yusin ini waktu ha mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pakilana mo da kanya hari na mo pa katagnaan ini ukabon na to na insyaallah subhanahu wa ta'ala ini program na to ha mahapon ini ha qiraatul Quran wairun naruaing dengkan ini al-akh Abdullah Ditoyato siya itong malkatutan yung masahi Quran. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. بارك الله فيك. Mumansin Allah subhanahu wa ta'ala ini pagbarakatun in basahan sinabuk tayo mga dito biyanakan Abdullah Ditoyato. Was tengad to mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini biya na sinari na mo hay doon in tumukbal ka to tanyo patumtum atawa nasihat ha mahapon ini in siya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ati ko aun da makilaren kanya ini in siya ini misa ni anun na fresh at niya bago nakagraduate atawa naka ini gua mereka tu tanyo magpakariray sab sumakawa long taam na mga ini vacation time niya yato
na siya ini muna ini nakatangbos sin pangaji niya kuliatus syariah qismul fiqh wa usulihi ini din ini jamiat ini Mu'tah Jordan Islamic University siya ini din mga guru bata bago kikita na to na di na muna palugayon in mawdu hitukbal niya katutan niyo muna in ad-dinu an-nasiha siya na in tumukbal bangunin hati niya iban sin unay maksud sin amun mawdu niya yadto wayro naruga in rinkan al-Sheikh Yasir Akiran falyatafaddal fadilatuhu mashkuran ma'jura. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mga palanggunganan mga Islam, hitukbal sing kita niyo in sa taud-taud pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala iban mamudji kita niyo fa Tuhan Rabbul Alamin amuin Tuhan siyara in tagkapatut siyara in tagdapo sin haisyo-syo na halom sin dunya ini. Salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan dana im mga sahabat iban sin karabat iban sin mga kaasawahan niya. Alhamdulillah manukbali kami damikyan sin pagsarang syukur fa amuin na invite kami mari pa programa amun long ta programa ni Daul Islam amun long ta ini barnamij sin sila ini subhanallah long ta ni'mat sa laggo-laggo iban long ta ini magsarang syukur ako fa rais sin ini ni Daul Islam ini amun ni Sheikh Muhammad Zakaria hafizahullah wa ra'ah. Demikian pa mudir kalasahan sing kita niyo Sheikh Muhaimin Syakili hafizahullah wa ra'ah. Lapay na mga katan kaguruhan iban sim mga amuing katawtay manghuran yari nakahadir waktu ini. Alhamdulillah adlaw ini amunan adlaw Jumaat amun Saidul Ayyam pagyanon sin kita amun pagbahasahon sin mga in adlaw ini adlaw Saidul Ayyam hati na nakurauhan ang singkatantan among iadlawan hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman siya amun tiyanto niha waktu asar long sin Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hati niya mga mufassirin
in asar day di bukuntar tanto siya lang na adlaw asar sumagawa siyakop ni ingkatan amon waktu zaman hati siya pansin Allah subhanahu wa ta'ala waktu asar bunar to in katan manu siya halom sin kalugian sumagawa illa alladhina amanu buat malengkan in mga sila amuin na maratsaya sila fa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin naghinang sila uno iksintin sin Allah subhanahu wa ta'ala upat amun sifat ini illa alladhina amanu wa amilus salihat iban sin mga sila amuin naghihinang marayaw uno-uno nating ang si marayaw wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr iban sin nagwasiyat sila sin amuin parkala kasabunnalan iban sin pagkasabar dahil nga sabab ini in topic sin kita niyo laung ta hiklad sin ako hika zakat atawakan hika ini pasampaikan niyo pangadjian ikarihili katukbal misan da kumanlong taman niyo tiyo amo na long ning pagyanon ad-dinun nasiha naam ya sumabot kita ni orang hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم شرح مسلم كتاب الإيمان باليوم همبوك chapter 237 237 in hadith ini mga palanggungan ng hagama Islam gana ka na yaon sal silahon natin insya Allah subhanahu wa ta'ala kagaus-gausan sin kami laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha in agama sin kita niyo ini amun agama Islam an nasiha atin ay pagwasiyat sadya sa ipagnasihat hauno amuin pakarayawan pakaradyaan sin amuin pakaradyaan kalagihan sin agama Islam pakaradyaan kalagihan sin agama ad-dinun nasiha law si mga sahabat qulna liman hisiyo in kamaksuran para kansiyan iliman day dilong si mga ini ulama lamod na hinda Sheikh Uthaymin in maksud sin mga sahabat ini supaya iyan sin mga sahabat qulna isyulong na sila liman isyulong na ya Rasulullah qal lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liammati al-muslimina wa ammatihim hati niya in pag ini nasihat muna fa Allah subhanahu wa ta'ala iban pakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran iban sin pamanga amuin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam sampay na lang ta pamanga kaimam-imaman iban sin saplag na pamanga muslimin iban sin pakatan umum in hadith ini in tartib niya in martabah al-hadith tanto malaggo tuod in amon pakaradyaan niya ini sabab liannahu yanussu ala anna imaduddin wa qawami an-nasiha sabab lang na in hadith ini nagdalil siya biya upama amuin sa pantun hab sin agama iban amuin tumindog kaniya rin doon, timinggil kaniya, sabab sin nasiha yaon. Hati niya, hasabab sin pagnasihat ini, masi-masi in agamasin kita niyo, in agamasin mga muslimin, yaon day doon. Sabab sin pagnasihat, amon pagpatumtum-tiyum-timi. Hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakkir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ko ya Muhammad sa bunal to pagpatumtum yan magmumpaat ha mga mu'min ha mga sila amuin na maratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala
Suray nga sabab ini mga palanggon hakama Islam, ini basa hunta at tawakan hati hunta biadin in nasiha. Sabab impag nasihat, suway mo tuod pahamon, adakala makakawa ka ring hariin-hariin na sadya magnanasihat. Sabab in akamata ini, sabati Hasanul Basri, na inna hadha din ilm, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bunat od in agama ini na ilmu siya, hati niya panghati. Subay nyo kita uno-uno isyusyunin kawaan sin kamu, pangawaan sin kamu. Sabab imasdar sin kita niyo mga palangon ha agama Islam, amo na in Quran iban sin hadith. Amo na in Quran iban sin hadith. Nabang yan kita miyaling dahin doon, limayo kita tayong hayaon, tantuhan na sadyain ikaw yan, malawang nakaw. Sabab iyan sin Rasul alaihi salatu wassalam, man ya'ish minkum fasara yakhtilafan kathira. Hay siyo-siyo na in amuin mabuhi dahin kaniyo puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay na amon huling zaman imyaksud dito. So nyo kakitaan nyo yan inamuin pag ikhtilaf sin pakanya yan nagdarasin amuin kasabunnalan law na biya ini inkamo biya ini. Hati niya sumagawa maghajat yaon law ta amuin dalil. Pasalanin akamatay ni Bani Hasanul Basri na in akamatay ni ilmu siya tinisuway mo pandugahan kitaon in piyangakaran mo yan ayaw ko mga kad amon hakid-kid sadya ayaw ko mga kadisyusyo na lang nabiya ini ayaw ko mga kad biyayan dahil nga sabab ini in nasiha suway siya amuin karna fa Allah subhanahu wa ta'ala takunu nasihatullah subhanahu wa ta'ala bil imani sadiq. Suway mo paaunon dahin doon yung pagnasihat yaon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya kumakaw, nasihat mo, magnasihat ko pamano siya, amon lang ta, kiyawa mo rin kitab. Sabab lang si mga ulama, in nasihat adabu thalatha. In pagnasihat lang na, doon siya hatu para kala. Al-ikhlas, al-layin, wal-israru. Muna-muna, suway kau ikhlas. Tulos ihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag nasihat mo. Sabab inyan, sunnat si mga kanabihan. Sunnat si kanabihan. Wala sila na ngayon uno-uno na gadji. Wairun, mamasalakum alay min ajar. In ajriya illa ala rabbil alamin. In mga sila kanabihan, amon upihan sin kita niyo. Unuin pamong sin sila yan. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Wala kami nangayo kamiyo. Di ako mangayo kaniyo ajar. Hati niya tutungbasan kaniyo. In ajriya illa ala Allah. Sumagawa, in pahala atawakan tutungbasan, iaangat ko rin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan, hati niya, subay kau ikhlas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang wayron ka ikhlas mo, na wayron da kau. Hati niya, wayron da yagto mahasil mo, hikarwa niya allayin. Imag na siya, subay kau lang malambot. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasana. Panawag-tawag kau fa, dan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari indiin na, amuin, hamasjid, hamadrasa, atawakan halaw sin office. Hari indiin na amuin katakinan mo, dimihil kaw, nasihat, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wayroon, ini maksud mo kain, buat malinkan, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya alayin, ini karwan niya. Amuin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panawag-tawag ko fanan sin Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah. Hati niya, subay bil hikmah. Bukon kaw amuin tumpala kung magtuy atawakan imbarason bukon. Suway, misan kaingatan mo yaon amon long takuan. Suway medto amuin di magtuy. Ini banggaon atawakan magtuy mo siya amuin bisarahan sim bukon marayaw bihayan. Tumlangon mo siya. Bukon bihayan. Wal maw'izatil hasana. Iban sim pagwasiyat amuin marayaw. Wal maw'izatil hasana. Bihayan. Hati niya, alayin, malamba-lambot, magbisara. Aun waktu yung mano siya, amuin
bisarahan mo laong ta makaslabihayan, di laong ta dumungog kay mo. Sabab ang kanabihayan ni mga iniaga masingkitan nyo nang daaki. In mga Yahudi, hazaman sin Rasul alayhi salatu wasalam, may ta sila nakasud pa agama. Sabab sin uno? Sabab sin akhlak sin sila. Sabab sin lakutabi at sin sila. Hangkan na in Rasul alayhi salatu wasalam, biyaita liyaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bunnal to dia Muhammad, ikaw na yan in uno? Amun sa laggo-laggo. Hati niya nagdarasin amuin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Pangaddatan sa rayaw-rayaw. Lam malambot. Wal israru biha, damikyan amuin makapasud kaw. Amuin kakuya kang patay mangud mo Muslim. Habok yan. Laong ta amuin hika lasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habok yan laong ta. Biad tulong ta, an nasihatu lillah. Hati niya impag nasihat karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin namarat siya kau fa Allah subhanahu wa ta'ala simbunalun min Allah subhanahu wa ta'ala wa bima akhbara fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iban uno na ang bialong ta biyita hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga tayo mauda ka mga Islam, inlaw ta ini pagbasahon lillah. Hati niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangtay ni palo akon lang ta na mataod jinisan. Uno-uno para kala, subay ratuod in amon tinggilan niya katantan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa li'abdullah mukhlisina lahuddin. Hunafa mukhlisin. Wala in Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hati niya sampay papag-ibadat hindi akan si Allah subhanahu wa ta'ala, subay kau ikhlas, tulus ikhlas ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyad to mga palamuna ka mga Islam. Mari kita pa an nasiha li kitabe. Impag nasihat lang na hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu bil imani bihi ala wajhil alladhi amana bi salaful umma ridwanullah alaihim. Subay ni sab amuin impamarat saya muyaon doon hatibayhuan amuin pagpamarat saya si mga sila salaf. Amuin nakauna ummat amun kiyaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan law ni Imam Tahawi, wa innal Qur'ana kalamullah. Kung natudlang na yung Qur'an yan, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada'a bila kayfiyya qawlan. Hada hindi ito dengan Allah subhanahu wa ta'ala, timagna, away roon na amuin, asubuhon mo atawakan, ay nakaw ini kumuan, adakala makasud ko pasubha. Iyadan billah, sallallahu salam wal afiyah. Mayta, in mga sila amuin, laong ta, daing hamang nga dugaing aqida na laong sila sabab sin amuin akal-akalon sin sila in agama. In agama sin kita bukun yan dino akliya bukun. Bukun niya maakal-akal ta. Hangkan sa amuin laong ta makakanto na sadya sila papakaradyaan amuin kabatilan. Biyahan. Amuy at tulang tain pag nasihat ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian takunu nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subay daysab in kaunan simpag nasihat mo yon kawaon mo daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ma'lum kato tanyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul alaihi salatu wassalam di siya maglabtik sin amuin kabayaan niya sadya. Amun ini uno-uning kabayaan niya hibayta niya bukun. Sa inyan wahyu ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan uno-uno na indi matong atawa kang piyara sin Allah subhanahu wa ta'ala habayta niya. Wa ma atakumur rasul law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhu
wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno na impyara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga karasulan sin kam. Pakarasulan, doon nakahamanga sila kanabihan na kauna amuin before sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay tayad to. Ini long ta ini kahagaron. Fakhudhu kawaan niyo. Wa ma amartukum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Uno-uno na isabi namo in liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pia ini liangan si mga karasulan na tinggalin niyo. Sabab imma nga sila zaman na kauna may ta sila siyapot si Rasul sallallahu alaihi wasallam na juljana. May ta sila na juljana sabab sinuno pag ikhtilaf nila pa mga kanabihan. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ha? May ta sila na juljana. Imma nga sila nakauna yadto. May ta. Hazaman hi Musa, hazaman ni damikyan hida Musa, hida Isa, hida Ibrahim. Kamataon ka na, may tayad to sila. Sabab sinuno, siyulang nila in pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pardaakan sin nabi nila, piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan in sabab. Hangkan nabi ayaun zaman, labi awla na zaman sin kita nyo biya ini zaman fitan. Yari na kita nyo mga tayo mawdakam Islam, zaman sin fitna. Hazaman sin fitan. Bukod na fitan na. Pakain kawati niya. Maunit na kaw maka ini lang ta makaanib. Sumakawa. Duan na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah salamu al-afiyah. Mga amun lang ta ini na imtihan sa kato ini. Partandasan kato. Lang ta na temporary na ini. Temporary ini lang ta amuin. Puuntain amuin. Uno-uno na rin mga hikamumula. Bihad to. Nalawang Imam Qurtubi hatafsir niya idha nasahu lillahi wa rasuli. Hati niya nasabot na rin di magnasihat kaw. Suway ratod sampay amon lang ta kitab kawaon mo. Amuning Quran ibansin uno bisara sin Rasul alaihi salam hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasihatu li rasulih at-tasdiq binubuwatihi. Hati niya magnasihat kaw ha kawaon mo lang Rasul sallallahu alaihi wasallam ibansin bunalon mo in pagkanabi niya sarta wal tizamu ta'ati fi amrihi wa nahyihi. Hati niya mag-iltizam kaw, tumaptap kaw rin doon, hinangon mo, inamuin, pagtaat, ibansin fi amrihi wa nahyi. Doon nakalaw ta pagtaat, amundaakan, ibansin liyangan. Ha? Magtaat kaw yadto. Sabab, in Rasul alayhi salatu wassalam, limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran, may yuti'ir Rasul, faqad ata' Allah. Isis yung nagtaat, pa Rasul, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka-rasulan, faqad ata' Allah. Muna to ni sila, nakapagtaat na sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangwan haka Islam, in long ta kuma kita dahing hamanga ini nasihat atawakan hadith dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala kalam Quran iban sin hadith. Wa muwalatu min wala wa mu'ada min 'ad wa tawqirihi damikyan wa mahabbatihi. Hati niya bukon sadya ko isa makad amon kumawa sin hadith di mo isa inihinangon suway mo lasahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay na amuin dahing nga mga sahabat sin siya dahing nga mga lagguon mo dihilan mo amon mga sunnat sin Rasul alaihi wasallam uno-uno na ring nga mga ini kakahinang sin siya iban sin amon kakahinang sin mga sahabat
sampai amuin nawafat ni Nabi alaihi salatu wassalam. Sabab in kita ini na mga kari kita. Bukon in kawaunta amuin bisara sadyahi isyu-isyu na ring ha mga magbibisara. Subay tuod amuin aun asal. Aun puunan sin kaya pagkawaan niyaon. Hangkan mga sila ulama, may ta sila nag-ikhtilaf pa kanya sabab sin uno, maglawag sila sin kasabunnalan. Maglawag sila sin amuin putti. Uno tuod in kamaksuran. Uno tuod in kamaksuran sin ini. Sabab yan, inagamata, dinun nasiha. Inagamata, agama Islam, amunin nasihat, pag-nasihat siya. Ipag-nasihat siya. Damikyan, ang nasihatu li aimatil muslimin. Ha? Damikyan, impag-nasihat yan na qadatul muslimin. Amuin mga kanakuraan. Ha? Kanakuraan si mga muslimin. Biya na simpiatar lang sin mga ulama. Amuin daing ha mga sa lago-lago pagsukuran sing kita niyo in mga aimatul muslimin amuna in mga sila kanakuraan sin ini long tanagdara sin agama sampai rimatong na marikato sampai long taamuin simawa pakanya yaon nagdala sila dalil yaon sumakawain dalil sin sila kaya waday sab dengha amun long ta ini padduman dengha hadis sin Rasul alaihi salatu wassalam sabab mga sila yaon nagdifa sila ha mga uno az-zulm billati ahsan ha mga kaanyayahan dahil ha mga uno-uno na karayawan. Hati niya, mga aimatul muslimin, bang mo kita-kita mga akidah sin sila, in akidah sin sila katan, ini salafi. In akidah sin sila katan, marayaw. Etikad sin sila. Bukun yan sila khalaf. Salafi. Sabab in sila, unin baita sin sila. Apabila lang na amuin, ini in qaul sin sila yadto nagbali iban sin hadith sin Rasul alaihi wasallam hipapawin patinggalan kayo in qaul sin sila patinggalan ipakawain qaul sin Rasul alaihi wasallam demikian an nasihatu li'amatul muslimin ha impag nasihat pakatan amuin muslimin katan muslimin hati niya inyad to biya sinasabot ta ka inaimatul muslimin lamod yad to lang tarayin dito in mga kanakuraan amuin nagnanakura biya din pag nasihat mo kanila yaon biya din lang tayin amuin asupay ako makasuok kanila yaon dahon mo bukon mo sila amuin dahon mag-aro jawab ha katawran manusia sabab in sila yaon laung ta amuin diri hilanda isabsin kama manusia amun laung ta ini martabat sumakawa dahon mo mag-alop atawa kan dahon magduwa biya yan beta ano biya ini hangkan minsan pa aimma atawa kan laung ta alim ayaw ko ini laung ta maluman mamayta ikan niya atawa kan sumahawi biasin ako long ta isyusyo na mga kakuruhan sin kita niyo bukon niya tumahin ng aib mga temo da kami Islam amon patumtuman mo inamun tay manghud mo sarapin kita niyo ini di kita niyo makakuan long ta amon di kita magkasa las na masumin bukon kita niyo masum bukon kita nabi kulub na adam khatain in kata na nagpada magkakata magkalaw na sadya sila hati niya minsan pa amon long ta kuro mo long maluman kau kuan sayaon guru sayaon atawa kan alim sayaon bukon niya tuk ay imbihan to sabab bang mo siya yaon di masahawi atawa kan di mapabuntol inamon mga uno-uno raneng hamanga ini lilay niya yaon salama-lama na sadya kalaungan ini kapang Hindu niya hangkan niya to bukon lang nagaman piyangin dayaw pasinsara inamuin
biya style amon sa kaul biya amon hilaway mo siya biyan mas am biya sual tinayalong mo katong biya inin kuan para kala edto so makapangannal biya sin amon ini jimato hamaas amon di makaingat mag-ail hiyasan ni Bani Husayn unini nang sindua sila ini laong na miyad to sila pamaas yad tulong na biya katulong tabapa kita ay pagudo ko ang kurik daka na nag-ail na yasan damit yan yung sa biya to rin pag-ail hati niya natay masin maas hati niya ako tuwin laong ako hati laong na inamon wala imamu in pag-ibadat ko wala imamu in pag-ail ko biyahan laong ta biyahan inamo in pakaradyaan sin muslimin amon hati niya magsawis-yawi sila. Hasupaya laong ta amuin jumato atawakan matibuok dumayaw in pag-ibadat. Dumayaw. Wayroon amon lang ta kuto-kuto. Hangkan sa laong ta in mga biyaya o na zaman on ding ha mga suy-suy manuy hangkan sila ni makapag-ibadat sino-sinuhon sila. Sino-sinuhon sila tinya sa wala ka sa ato sino-sino sa pagkaba guwansing kay nang mudo ka inkaw amo natin niya in kay mo niya kad sadya ko sinamo in pamando amon lang tapad duman ni apo mo atawa ka ni siyosyo na ada po ni naa ka masingkitan niyo bukon amon lang tayin amon pagnganan kaya maasan amon na in ang mga sahabat amon na in uhanan pianguhanan nila in Rasul alayhi wassalam mga sahabat niya mga tabi-tabiin mga ulama sababi mga ulama, uno sila ini. Al-ulama warathatul anbiya. Yung mga ulama, kaguruan sikitan sila ini piyagwalis sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, wayroon amon lang na ini limiggot ka atawakan imyan ka lang wala kami kaya pasampayan. In Allah subhanahu wa ta'ala bukun sadya in kaaunan sin siya wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Bukun in kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin maminsana na sadya siya haisyo-syo yung kabayaan niya. Sumakawa, sahingga in Allah subhanahu wa ta'ala magpara karasulan. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan. In Allah subhanahu wa ta'ala, di siya maminsan na ununo sahingga niya kaparahan karasulan. So, dahil nga sabab yan, in long ta, ini mga sila, uno-uno na umbi along ta pag nasihat ini, nangamdos sila ini long ta, pamanga uno, amuin paghamparo nila sinagama. In sumunod, amunin ang nasihatu li'amatul muslimin. Biya nasin ini akihi Allamatul Nawawi amuin ini nagsyarah sin 40 na Nawawi. Amun tagdapusin amun longta ini 40 na Nawawi. Siya ini longta in amun tagtalif. Irsyaduhum li masalihihim fi akhiratihim. Artinya pahatikon sila ipasampay kanila in amuin hikarayaw sin pag-akhirat sin sila iban sin pag-dunya sin sila. Wasiyat inilang ta. Artinya rin din pag nasihat minsan pa lang ta amuin ini pakaradyaan lang ta amuin ukhrawiya iban sin dunyawiya. Ha? Biyayan. Hasupaya yatuno, hasupaya dumayaw in pag-akhirat sin sila, iban sin pagdunya sin sila, iban sin tagahan, amuin in uno-uno na kangian, hinangon sin sila, baitaan mo yatulong ta. In amuin mga sila, kanakuraan, amuin wayroon, kiyahatihan sin sila, in pakaradyaan dahil nga mga agama wa yu'inuhum alayhi bil qawl wal fi'l hatinya tawangan sila dahil nga mga himumungan naka atawa iban nasin amun kakahinang iban sinuno wasitru awratihim iban sinuno tampanan tabunan min awratin sila biyaya ninamuin amatul muslimin hati niya amun nasihat pakataan muslimin pakanya long ta amuin dilan mo rin doon wasihat
bil mau'izatil hasana. Wasiyatan mo imano siya. Doon nakapagdunya niya, abang siya nakahinang manginabaytaan mo, long mo ay kung maghinang sinyan, kisya yan. Hasupayan niya tulong mo, mga sila amuin, makarungukan mo na ka, amon mga ini, pag-igil, baitaan mo yan to. Baitaan mo, amuin mga pakaradyaan yan, maka kangi sin amal. Iyakum wal hasad, fa innal hasad yakul hasanat kama yakulun narul khatab. Halik ka mo rin nga mga amon magjingki. Fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul khatab. Sabab in uno, in pagjingki yan, fa innal hasad iyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat. Kaunon niya yan tuan, ingkatan sin karayawan mo. Biya sin amon sapanto namon kahwiro ngul madto pakuan katan sin ibukit mo madto kaunon niya to katanta. Hangkan yan aun yan amon long ta ini mano siya mataribiyad to suway mo wasiyatan classmate mo atawakan alawang bahay mo inyan long ta hambok di nga mga kawajiban bang amuin kakausan mo. At ini amo yan inaamatul muslimin, natin na isyusyo na kakausan mo. Laong ta ini pasampayan. Biyahan. Damik yan, ipakita mo, inamuin mga akhlak marayaw. Ipakita mo yan to. Inuno-uno na amuin laong ta ikarayaw. Damik yan, ipaanib mo isab sila amon laong talangon mo rin nga mga uno-uno na amuin kalisuan. Atawakan pangatod mo yaon amon laong ta ikakangi na yaon. Sabab sin lasa mo kaniya. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Langon mo yadto siya. Langon mo. Bihanin amon mga sahabat. Mayta sila amuin uno-uno pakaradyaan. Magtuy sila amon laong ta ini dilan nila magtuy big deal amon napakaradya malago ito magtuy kanila. Sa biyaya ni amon pangdaaki kato sin agama. Hangkan na biyayan long tayo amon martabat sin amuin pagnasihat in ini ibadat ini fa Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat sin sila iban si magmumpaat in pagdunya ni iban sin akhirat sin sila. Hada huwa amalu Rasulullah alaihissalam. Alaihimussalam. Amon ini in mga kakahinang si mga karasulan iban si kanabihan. In magnasihat kita. Magnasihat kita, magpatumtum-tum-tumi. Hasupaya uno. Hasupaya di malawa. Hasupaya di kita niyo amuin maawam si pakaradyaan uno-uno na. Amun laong tabi'ita sin Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran an Nabi Hud. Biya na sin amun baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Hud alayhi salam uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Pasampayan ta kamo sin risalat dengan Allah subhanahu wa ta'ala hatuhan ko amuin inakuin ni nakauna kay ingatan sin kamo. Ni Nabi Allah Hud. Dati niya piyasampayan niya yaon imbaita niya wa ana lakum nasihun amin. Hati niya in ako ini asal kaya ingatan nyo rin nga kaangay. Amun wayroon ako kaya rapatan sin kamo na kapangandulan ako. Biada sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sumako biya na hadyahan in amuin pakaradyaan sin kita niyo. Aun day nga mga manusya sumulang. Aun day sabhamdulillah tumayma sin amuin ini patumtum labay rin nga kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayan. Mari kita pa hukum nasiha. Amuin hukmun nasiha. In hukuman sin nasiha amun lang tapag nasihat ini lang ni Imam Nawawi wan nasihatu fardu kifaya. In pag nasihat fardu kifaya siya. Hati niya idza qama biha man yakfi saqata an ghairihi fardu kifaya siya bukun wajib. Apabila katindukan na sin amok isyo na
yakfi. Hati niya, mamarahin na, mahulog na katanta ni namo in laong ta ini, dahil nga mga humamparoyad to. Sumagawain siya nilazim. Hati niya, swere sa bamparahon ha, hauno-uno na kakausan. Ala kadri ta'ati niya, kakausan, sin amuin, hay siyo na. So, bukon siya wajib, fardo kifaya siya. Biya na lang ta sinamuin, ini pagpangadji, lang ta maka mo sadya siya yaon, amon lang ta humajat ka sin ilmo yaon, bukon na ito lang ta amuin, fardo kifaya nin among mga, ini humajat ko sa mga pataas ito. Sabab ini ikaw, uno, kalakihan ka sin hula among isab, amuin lang ta, dumihil kanila, amuin napusok mo rito, mura-murahan lang ta ini, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pangumulan sin kita niyo, iban hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, papatukon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mura-murahan duahan sin kita niyo, in mga sila amuin, wala pa atawakan ini, bukunda tuod masob, mga magdurungog sin pakaradyaan barnamij programa ini, di lang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amun long ta hidayat sabab in manusia in kita nyo ini maalay na ilal balakul mubin in kita nyo wayroon hinang sin kita nyo wat maling ka magpasampay sadya sampay siya but sin Allah subhanahu wa ta'ala afa anta tukriyun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidhnillah. Uno lang na ya Muhammad ini kau yan luguson mo atawakan ijbarun may manusia asupaya sila sumod mamarat siya atau mga kadfa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidhnillah. Bukon day nga mga wayron day nga mga mu'min amuin mamarat siya sila fa Allah subhanahu buat maling kaninyaon an tu'mina illa biidhnillah. Day nga idin sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa yan unin biatbat mo bangin manusia amuin laung ta tanto wayron natud amuin ini limabaw na atawakan di na siya amuin kya nuktahan na halom sin kwan halom sin pangatayan niya itom nari na yan tumayma. So laung ta ini tukbal sin ako yung pagsarang syukur sin mga amuin ini jimadya kasin programa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangumulan sin kita nyo katantan di naman hadunya lagi awla na adlaw akhirat iban sin amuin papagpunon kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul alaihi salatu wassalam di na sadya tumubtob in patumtum sin kami paginhawaran sin kami lapay na in kamo malasa kanyo katan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.